aquesta primera nit solidària amb la recerca del Fòrum Empresarial de Llobregat, juntament amb el Nivell. La recaudació, com sabeu, com s'ha dit, es destinarà a finançar el projecte que coordino, que es titula Noves aproximacions terapèutiques contra la fibrosi quística, estrès oxidatiu i genòmica funcional. El respirar és un acte reflexe, és una cosa que fem sense pensar. Però en els pacients de fibrosi quística, el respirar cada dia realment els costa. El seu objectiu és tirar endavant, poder respirar cada dia millor, i aquest és el problema en què ens enfrontem, investigadors i ells mateixos. Moltes gràcies. Tu respires sense pensar i jo només penso a respirar. Sota aquest lema corprenedor, la Fundació Catalana de Fibrosi Quística treballa, com dèiem, des del 1988, d'una forma incansable per la millora de la qualitat de vida dels afectats de la malaltia i de les seves famílies i contribuint a la investigació per identificar-ne les causes i lluitar-hi en contra. Lo que he dicho, es una enfermedad progresiva, la esperanza de vida es limitada y tenemos pacientes en edad adulta. Es decir, en los últimos años se ha progresado mucho, pero no hay cura hoy para la fibrosis quística en ningún país del mundo. Y bueno, la ilusión puesta en que los pacientes que nacen hoy en Cataluña y en España y en el mundo, realmente yo creo que será la generación que se podrá curar la fibrosis quística. Hoy no hay en Cataluña ningún niño sin diagnosticar. La solución viene por aportar por la investigación, que sin investigación no hay progreso de la sociedad, de la civilización. Y solamente eso, que agradecerles que el Fórum Empresarial y la Asociación de Empresarios del Bajo Llobregat y Hospitalet y demás empresas que colaboran hayan decidido apostar por esto, apostar por la investigación básica, apostar por el futuro en todos los campos. Muchísimas gracias.